Kajing puli naka gospel kat kum Matius. Kalenong kabakat kandai, kadikot kabalai, hadu kat ar. Kato kaningut ki Parisi kilawan syau, bat kila tenju yau da kabakali. Kabit ne em yau breu wan pelat yala kat tengah nakanu kanu kadaw. Ujisu ula jubab. Pimpat syempule yakani kajing tho. Ha kabasdang unong tau ula tau yaki shinrang bat kentei. Bat ularai nakani kadaw. Ushinrang un I ino yala ukpa bat kakemi. Bat un penya so lang bat lakat tengah. Bat ki arngut kin kelalong kawai. Kumta kimlong shu arngut. Henry kawai. Namar kata ubriu umdei ban penya klan. Ya kabau ublei ulang penya so lang. Ki Parisi kila keli shushu. Dia balai Moses ula hukum baladaya pelat tengah deban ai. Ya kakot ya pelat ujisu ula jubab. Moses ula sya ya pi banyak pelat tengah namar pi do nur. Henry kamshem lalong kumta hak basdang. Ngayo thu hapi namar kata ba uno ubreu ba pelat ya lakat tengah. Ngam kran hangni syapang kitu ki basya syong. Uklim lada uya syong bat kawai pat ka kentei. Bat uta ubashim tengah ya kabala ya pelat uklim. Kisinran jongu kilaya ong hau. Lada kalom kumni hapdeng ushinrang pat ka tengah jongu. Kabahaban om ya poi ka poi man. Ujisu la jubab. Om baro ki pei phang pat pediang ya kani. Henry tang kitu ya kiba ublei ulamang. Namadon kiba omla menyapoi kha namar balakha yaki kumta. Don ki weipat namar ba kibriu kila pelong yaki kumta. Don sa ki weipat kiba nyapoi kha nakabenta kahima beneng. Tejar kibala banyapei phang yakane. Tu kin pediang yaka. Ke gospel bakut utrai.